Сённяшні выпуск будзе прысвечаны пошукам новай хаты, бо год прайшоў, як мы ўжо тут, амаль год, 5 чэрвеня будзе. Карацей, будзем расказваць пра наш нелёгкі шлях, і на сённяшнюю дату, а вы даведаецеся напрыканцы, што на сённяшнюю дату. Вось. Раскажу, пакажу, з кім сустракаўся, рэцэпцікі. Карацей, добры такі вложак атрымаўся, мне ён вельмі спадабаўся. Музыка, ежа, людзі, пошукі хаты ў Польшчы. Всё, паехалі. Правёў я там 2 гадзіны. Я прыйшоў проста адбіткі зняць, як я ўжо казаў. Вось. І каго я там сустрэў? Сустрэў свайго аднаго старага знаёмага, з якім мы былі проста ў адной кампаніі, скажам, і гэта было, ой-ой, тут не прайсці. Гадоў так 12, магчыма, таму. Вось, я сустрэў, ён такі, я да яго падсеў, ён такі, так, я цябе памятаю, ты малодшы брат Косці, я такі, я памятаю, а я яму кажу, я памятаю, што ты ў навінках жыў, карцей. Пайшла вось такая тэма. Потым стаю я, чакаю, поворачиваю голову, там Піт Павло. Ну, ведаеце, хто із гурта НРМ. Ось, мені здається, зараз він лідер там. Хз. Ось. Это такая штука. Што яшчэ цікавага? Стою, падыходзіць да мяне дзяўчына і такая, здравствуйте. Я такі думаю, а што яна, типу, хоча ад мяне? І гэта, она такая, а можа у вас ёсць зарадка на гэты, на айфончик? Я їй даю з павербанком, все такое. А потім вона така, а ось візьміть каву з жабки. Моя сябровка вже пішла, типу, далей кабінети, там така процедура в Ужонді, що тебе викликають, і потім ти просто, там, не ведаю, 5 годин подаєш документи, не виходиш. І вона мені віддячила, можна сказати, кавой. Що ще? Я цягам тыдня мушу атрымаць ужо ВНЖ. Гэта раз. І другое, я забраў свой беларускі пашпарт, які мне праз год ужо будзе не патрэбны. Таму што ў мяне да жніўня наступнага года ён толькі дзейны. Вось. Зараз я лячу дадому, у мяне апошні, магчыма, урок польскай будзе. Вось. І давайте я вам покажу пашпарт, бо вы можа не поверыце. Я бо сам яшчэ не веру. Я паўгады не бачу вось гэтую. Ну, мой. Вось. Карцей, вось такая выдалася раніца, вельмі прыемная на мой погляд. Ну, не только приемное во Ужонде торчать, але приемное, что все, мне засталось только забрать мою пластиковую картку. То бок, у меня уже есть решение, что я не спердаляю отсюль. Вот. Тому я спокойный. Год скончивается, до речі, ще потелефонував сьогодні на конт одной квартири, мне Вика скинула. Яна знаходзіцца ў не самым лепшым раёне на Праге Пунац, але яна чмурэнная. Вось калі мы будем здымаць, калі так все станецца, то я вам покажу ўжо далей. Вось, ну карацей, натхнёны. Сёння яшчэ еду сустракацца пасля польскай з Лізай Ветравай. Все ведаеце, хто гэта. Вось. Ёй буду даваць некалькі кніжак пачытаць. Паразмаўляем, пазнаёмся, спадзяюся. Вось. А потым на конт адной працы. Мне зрабілі прапанову весці соцсеткі, TikTok. Гэта не медыйны, гэта праект. Карацей, потым як ўсё будзе окей, то ўжо я вам пакажу, што я буду там, і дзе, і што, і як я буду там рабіць. Карацей. Вось. Такая вельмі насычаны дзень сёння. Всё, што хацеў сказаць. Всё, добрага вам дня. Сёння серада, 8 мая. Вось. Я, напевно, гук типу не буду покидать. Я роблю так, как по роду можно было почитать, конечно. Мы размовляем про ласкотень. Ось, это глиттер. Так, ну... Вітаночки. Новый день, ось сходил у сіловню. Апдейт по квартирах.
Учора была для мяне вельмі такая непрыемная, агідная. Я троху засмуціўся. Сітуацыя. Патэлефанаваў наконт адной кватэры. Усё, дамовіліся ўжо на пэўную гадзіну сустрэцца сёння. І праз там, можа, нейкі час, там, гадзіну, можа, меней. Тэлефануе там нават не жанчына, в сэнсе, ну, кабета, в сэнсе, год 35 па голасе. І такая кажа: а у пана есть карта паляка альбо грамадзянства? Я кажу: не мае, кажу, у меня вось карта пабыта зараз будзе, ну, ВНЖ. Она такая: не, гэтага недастаткова. Тут ёсць такая умова найма аказіянальнага. Яны цябе... Для чаго гэтая умова? Яны цябе не могуць выселіць з мешкання. Прабачце. Яны тебе не могуць выселіць з мешкання, калі ты не плоціш, ну, просто на вуліцу. І на такія выпадкі, каб людзі просто не былі акупусамі, яны падпісваюць умову, дакладней натарыус, ты з натарыусам, хто вынаймоўвае, падпісваеш умову на нейкі умоўны адрес, за які ты плоціш за натарыуса і за адрес. І ў разе чаго яны могуць з табой дамову скончыць, так, абарваць, і ты тыпу быццам бы там можаш жыць. Ну, фактычна ты там жыць не будзеш, гэта як юр-адрес нейкі, за які ты плоціш. І я кажу: так і без гэтага можна зрабіць гэтую умову. Яна такая... Ну, я ўжо разумею па такой інтанацыі размовы, што яна просто не хоча нам здаваць хату, таму што мы іншаземцы. Вось. І яна ж спачатку пагадзілася, і яна чула, што я не паляк. Ну, карацей, такая была неприемная ситуация, хотел сказать: у ты курва! Вось. Але сёння у нас два прагляды ў нашым раёне, тыпу, у радыусе 1 кіламетра. Вось. Адзін каля сябра нават, сябра жыве вось недалёка, і вось літаральна там насупрацьовага хаты, там вуліцай там. І адзін, дзе вось у Ашане, в сэнсе Ашан, там крама знаходзіцца, і там ёсць. Ну, і сэнсе, ось там, дзе на першым паверсе крама, зверху памяшканне. Мы схадзілі паглядзець хату. Яна была вельмі светлая. Па метражу яна стаяла больш, ніж наша, на 6 метраў. Але там яна, ну, адчуваецца ці такой жа, ну, не меншай. Карацей, там был балкон, такая лоджия, не до балкона, это больше. Карацей, там был балкон прыемны. Але яна каштавала 1050 $1050 агулам. Гэта трохі больш, ніж мы можам сабе дазволіць. Мы 1050 можам дазволіць за самую лепшую. Вось. Таму зараз пойдзем глядзець, тая была 48 метраў, зараз пойдзем глядзець 58 метраў. І гэта ўсё ў нашым раёне, дзе мы зараз жывем. Гэта не можа не цешыць нас. Ну, мяне так дакладна. Карацей. Let's keep in touch. Хочешь что-то сказать? Я хочу сказать, что вельмі доброе надворье, а у Женьки все добре. Ну, ось и все. Карацей, набыў зараз кніжку. Гляньте. Штосьці навукова-папулярнае. Ось. 21 Lessons for the 21st Century. Карацей, мы штосьці размаўлялі з маёй псіхатэрапеўткай. Про сацыялізм, капіталізм, я не ведаю. Про всякія такія рэчы, якія ўвогуле не працуюць. Камунізмы, всякая гэтая халера. Вось, и она пораила мне такую книжку почитать. Меня уже задзябло читать беларускую литературу. Задзябло тому, что я уже задзёбся знаходиться в этой, не ведаю, роспачи заўсёды. Разумеете, этой несправедливости, этим непоразумении, як так стаецца. Вот. А что другое? Ну, другое мне сегодня Саша Ковалёв привез. Гляньте, что. Гэта. Ну, тут написано Иван-чай, але будьте разумнейшими, будьте белорусами. И он называется Скрипень. Вось. Кольки тут.
100 граммов скрипеня. Я ни с кем не буду делиться, ну с Викой. Ладно, с дорогими гостями буду. Чому ти нервуєш? Подобається квартира Пакуль, як я її собі намалювала в голові. О, мы приехали под дом. Один минус. Это что? Нема вінди. Это лифт, коли что. Ось. Так, отсутность. Я відказую в твоєму блогі за польську мову. Мне смешно. Ти зараз Нема відказувай вінди. на питання этой господарки. Так, ні. Ні, Господарки кажу. Добре, дякую. Як там, уладарки? О, що там таке? Я б хотів вам розказати, як ми вчора сходили на прогляд одного помешкання, одної квартири, той, що ось записував відео. Ми прийшли, нам помешкання вже сподобалося, коли ми на фотоздимках глядели. І, значить, ми прийшли, поглядели, все окей, я починаю задавати питання про оплати, про всякі додаткові умови. Щось там я ще про підвал, про сутарення якої. Ну і все, звичайне питання. Потім вона питається, там таке, вона так ускрозь трошки. Чи працюємо ми, откуль ми. Ну, всяке питання звичайне, і ми такі, ну нам все подобається, ми готові орендовувати уже. І вона така, так, добре, але у мене на сьогодні ще там 8 чоловік, я б їх поглядела і вам відпишу. Это мы глядели об 11-й, я вам отпишу о другой. Потом я на чомусь сказала о 12-й, может заблудилась двойка, там все такое. Мы кажем, ну коли что, мы готовы, серьезно, хоть сегодня у нас с собой гроши есть, заличка, як тут кажуть, аванс, вот. И она такая, да не, ну что вы, это, я вам отпишу. Я поехал по своих справах еще погулять, потом урок провести. Уже 4-е. Я ей пишу, может что-то тебе дома уже, потому что ось это стан чекання. Ты чекаешь, еще больше завышиваешь это чекання, як это, от этого помешкання, уже думаешь, все, можно выдыхать, типу, хата буде орендована. И что она? Она каже, отказує мені. Попрошу ще хвилі. Ну, це момент, типу момент. Момент, кажу. То момент ще. І вона вчора не відказала. Ну, вона по розмові нормальовій подавалась, у гэтым вся фішка. І уявіть, ви до вас приїжджають, вам кажуть, все, ми готові підписувати умову, платити гроші. Яка холера розниця, кому ти здаєш? Іншоземець, не іншоземець. Одна і та ж умова. І тут уже питання, ведаєте, у чим? Питання у тим, чому гэты чоловік, ось дорослий чоловік, і він каже слово своє. Я розумію, я потребую від людей того, чого від себе потребую. Ну, і вона ж сказала, а другой напише. І вона другой не пише, вона ввогуле не каже, скажи ты, я не хочу вам здавать. Скажи ты, я уже комусь все здала. Я не ведаю, скажи, что я хочу еще подумать до понеделька. Так нічого нема з гэтага. Нічого. Ой, я вам высказался. Меня уже отлегло трошку. Я зараз думаю, а что послухать? А что послухать? Давайте так, я покажу. У меня на выбор альбом Falls What Went Down. Вельми його люблю. Ну, я б його не набивав, коли б не любив. У мене є ще така ось скриня ціла
Что тут не хочу. Калі вам падабаецца вініл і вы хочаце паглядзець мою калекцыю, вы напишите ў каментарах. А я вам штосьці раскажу про нейкі топ 5-7 плытак з нашай калекцыі. Не. Ну ясно. Мы слухаем Falls. Что за метроном меня тут сустракае? Я его назвал Биг Жуковский, потому что он жучок. Что ты, хвостик мой? Жопик. А гляньте. Почакай, трошечки поздней пойдем. Все это не фиксик. Тихо. Тихо, мой жопик. Тихо. Зараз сустракаўся з сябровачкай сваёй, мы схадзілі на каву, паразмаўлялі пра тое сёе, ей поплакаўся пра пошукі хаты. Ёбай. Завтра едем глядзець наступную хату. Па метражы добра, раён добры. Другі паверх, что-то 57 метров квадратных. Абстаўлена добра, плита газовая, балкон ёсць, с собакам можно. По коштах троху вышэй, ніж мы хотели бы. І там дзіўныя рэчы пачалі адбывацца учора. Я патэлефанаваў, дамовіўся на аўторак, самае ранняе, што было. І там стаяў кошт 3100 плюс 1000 всякие платы, карацей. Потым Віка кажа, так там не 1000 ўжо, а 1300. Я такі залажу. І там, ведаеце што, у мяне ўжо было іншае. За хату не 300, а 3500. А тыя выплаты зменшыліся до 1000. Я такі, да ёма, што адбываецца? То панос, то саладуха. Цытаты вялікіх людзей. То панос, то саладуха. У нас у сям'і так мовіцца. Вось. А сёння залажу, і все вернулася як было. 300 плюс 1000. Я такі. Люблю, калі у туалетах. Давайте так. Распаковка туалета. Ёсць тампоны для жанчын. І воевали сурветочки, паперчик. Вось гэтыя смачныя благашмоні. І чистенько. Но увогуле это значит, что они клопотятся про своих споживцов. Пакуль промываю, прочищаю шлунки індюшини от індички, карацей. Набыў сёння на вячэру, зраблю такі цёплы салат, не ведаю. А можа холодны ўжо будзе. Хочу адварыць і такім азіятыцкім стылі зрабіць, типу азіятыцкім, уже як тут кажу, азіяцкім стылі штосьці вось такое смачненькае. Вось. І трэба іх пачысціць, каб адварваць паставіць. І што я хацеў сказаць? Сёння скончыліся мае курсы польскай мовы. Я паглядзеў, яны пачаліся дзесьці на пачатку жніўня. Карацей, сёння быццам бы закрылі па ведах узровень B1. Я так і планаваў у гэтым годзе, в сэнсе закрыць вось так B1, і далей у мяне ж ёсць з кім размаўляць. В сэнсе для мяне як будь-якая мова это камунікацыя. Вось мяне разумеюць. Ну і практыкавацца, можа далей праз які месяц пайду на размоўныя клубы. Але я кажу, што пры жаданні у мяне ўжо тут можна размаўляць штотыдзень, карацей. Застаецца толькі чытаць, размаўляць, ужываць і ўсё такое. І я вельмі сабой ганаруся. Увогуле, для мяне незвычная рэч ганарыцца сабой за нейкі, ведаеце, што я ўвогуле столькі 8 месяцаў вучыўся, зараз магу сам дамаўляцца наконт хаты, там не патрэбны рыэлтар, ну карацей, я толькі зараз пачынаю заўважаць за сабой, што я вось прымаць сябе не ведаю, хваліць сябе. Цяжка гэта, вельмі цяжка. Вось добрыя рэчы, калі робіш, не заўважаеш. А калі зрабіў дрэнна, все, уже будешь тыднями ходить себе там засирать. Ось, тому так. Минус одна справа. Ось. И сегодня выставил на продаж свою PlayStation 4. Не было у меня консоли, думаю, набуду. В зимку были гроши, набыл консоль. Что я поиграл, такие, ой, что не тягнет уже. Да что ты харачили, если, слухайте. А я, может, хорошо включил.
Сябры, мне патрэбна ваша дапамога. Як назваць рубрыку ў маім блозе, калі я гатую нейкія стравы з рандомных рэчаў, у сэнсе ўсё, што засталося там у лядоўні, не ведаю, вось я сёння на знижцы взяў гэтыя шлункі і індычыны. Ёй-ёй. Карацей, як гэта назваць? Мне не хочется называць з гаўна і палак, таму што я не хачу, каб з ежай асцялася гаўно нейкае. Не, так не пойдзе, так не можа быць. Але што у нас сёння ёсць? У нас ёсць адвараныя шлункі індыка, у нас ёсць перац балгарскі, у нас ёсць таматы, у нас ёсць агурок, авакадо, рукола. Азіяцкасць я буду дадаваць пры дапамозе кунжутнага алею. Калі у вас яго няма яшчэ, то трэба набыць. І будзе арэшак. Арэшак зямны, арахіс. Што я збіраюся зараз рабіць? Я збіраюся зараз парэзаць шлункі на такія пласцінкі, я не ведаю, і іх абсмажыць да такой скарыначкі. Віка, ты мусіш зараз тут напісаць францыска скарыначкі, вось, з перцам і з каляндрай. Вось я хачу такога штосьці зрабіць. І ўсё, і потым нарэзаць усё астатняе, змешаць разам і есці гэтую смачную салатку. Фікса там полетела. Добра так хачу прыправіць. І каб яны такія яскравыя былі, ну, як азіатскай даваць. Ну, вось, это солёкі трошку. І памешалі вось так. І все, хай оно абсмажваецца. Штосьці падобнае мусіць быць на ялавічы гэты язык адварны. Вось такое. Так, пакуль мамка не бачана. З гэтым алеем кунжутным яго ўвогуле шмат не трэба дадаваць. Літаральна так, раз, два, три. Все. Я яшчэ дадаў некалькі кропель, таму што ён вельмі духмяны, такі інтэнсіўны, я б сказаў нават. О, Віка прыйшла. Мальда гатавала, Віка ведае, калі прыходзіць. Фіксік, ціха. Ну, Віка, спрабуй, кажы шчыра. Добра. Ці смачней, чым я гатавала? Ці смачна ўвогуле? Трэба яшчэ соёўка. Соёўка? Туды заліць? Я не давала прошлый раз. Я дадаваў, калі абсмажваў троху, але троху. Далейка. Фіксік, не еш пробку. Так заебись. Ну што, мы схадзілі зараз хату паглядзець. Яна, дарэчы, 15 хвілін пешу ад майго гаража з бубнамі. Уласнік во, кошт во, хата во, месца агулам во, гэта тыпу асмалоўкі X у квадраце. Вось. Прыйшлі яшчэ іншыя ў адзін час праглядаць. Я ўжо даслаў яму дадзеныя, я сказаў, мы ўжо гатовы, калі што, здымаць. Вось, всё ўжо сказалі. Ён любіць пёсаў, у яго ёсць сабака таксама. Зараз самае цяжкае чакаць адказу. Буду біць у бубны. Так, гэта ўніз ідзе. Вось. Таму неяк так, разумееце? Іншыя такія, ну, мусіме погадаць з собаў там, тыпу, параіцца, паразмаўляць. А я такі кажу, не, мы гатовыя, все, гатовыя. Там нейкія украінцы здымалі, сказалі, адзінае, што там пад бокам вуліца, і што ездзяць хуткі, у сэнсе карэткі, як тут называюць, скоры, вось, яны, як па ўсёй Варшаве, яны вось гэтае робяць. Так, што... Але гэта... Ну, не такі ціхі раён, як наш мінулы, але наш ціхі, таму што там нечага рабіць. Разумееце? Бо там нічога нема. Ой. Хоць бы нам здалі яе.
Я все равно рада. Нам потелефонував Майкл, не Скотт, і сказав, що йому хтось пропонував більшу ціну. Він сказав, там спитав, чи ми палим, а потім спитав, я йому сказав, що я музика, що типу, викладаю бубни, він сказав, а ви не будете там репетиції робити і концерти? Я такий, я ніколи в житті не робив концерти у хаті. І він сказав, що, як ви ведаєте, чому Влад там, хто здимає, з'їжджає? Я кажу, ні, ми не питали, він сказав, і він там жив зі своєю, як це сказати? Милоной. Типу, ким? Невеста. Минулої, коротше, нареченого. Але вони розійшлися, а нова дівчина Влада не хоче жити там, де жила його минула дівчина. Це ліпше, чому вони з'їжджають. І він сказав, що будь агулом хата коштує не 4100, а 4200. Ми такі... Окей, але лепі квартири за ті гроші Не не знайти. знайти просто.